Kompanija Schrack je odlučila pre 2 godine da uvede model dualnog obrazovanja u svim zemljama gde posluju firme te kompanije. U Beogradu je ove godine u okviru info dana kompanije organizovan i poseban susret i prezentacija sa studentima elektrotehničkih smerova i đacima srednjih tehničkih škola. Technical education is not so modern probably than 15 years ago in all over Europe. So we will see a significant lack of young engineers in the future. We are educating less engineers and the demand will increase. The demand will increase because more and more things are electronical, electrotechnical and use electrical energy. So on the one side there is a strong increase on the demand side, and on the other side there is not enough capacity on the market to fulfill this demand. So for Schrack, we decided 2 years ago, and this year we start in Austria, and this year we start in all of the Schrack countries, to get in a professional contact between Schrack as an industrial company and students, universities and middle schools, electrical middle schools. And you see the show what we are preparing today, the importance we give this relationship between students. We will do this regularly. We will do this in all parts of the country. We will do this in all countries where Schrack is, and we will also develop apps, internet solutions to help the students to pass the exams in the future. So this will be ready in 1 or 2 years. And in the meantime, we do presentations. We help them probably by their diploma works, and we hope to get input from them, and we hope that we can assist this young generation. Either they will become a Schrack employee in the future, or probably they will go to some of our customers, and then we have already the relation to this next generation. And therefore, Schrack would like to have, and we are very optimistic, to manage also the next 100 years. And this is one significant part of our story. Visoka ICT škola obrazuje kadrove za informacione, komunikacione i bankarske tehnologije, ima i specijalističke studije za saobraćajno inženjerstvo. Škola je nastala iz velikog PTT sistema, oduvek poznatog po velikoj zastupljenosti praktičnog rada tokom školovanja. Mi smo u našoj ustanovi, u visokoj ICT školi, sledeći taj neki, da kažem, neku viziju ljudi koji su davno pokrenuli celu priču, to je bilo još 1974. godine, da kažem da je ta visoka, odnosno visoka škola krenula da nastaje u ovom obliku. Prosto smo tu neku tradiciju praktične nastave, odnosno prakse, koja je uvek bila nama dostupna, s tim u vezi smo i bili deo PTT sistema, prosto smo nastavili na taj način, tako da smo uglavnom sva sredstva koje smo dobili ulagali u novu opremu, modernu opremu, u sve što se, da kažem, aktualno dešava u realnim uslovima, kako mi to kažemo, na terenu. Tako da je to ono što je postoji mnogo laboratorija koja svaka ima svoje radno mesto. Jedno radno mesto je jednog telekomunikacijog inženjera koji programira određene delove određenih projekata ili crta. Drugo radno mesto je poštansko mesto gde je radnik iz pošte, recimo Srbije, automatski ima kompletan asortiman sve potrebne opreme koje se zaista realno koristi u poštama. Onda u bankama također, ako imate šalterski radnik u banci, informacione tehnologije pokrivene sa ljudima koji imaju vrhunsku računarsku opremu kojom također, da kažem, kojom se također rukovode za sutrašnji posao bilo gde, programeri, web dizajn, znači svi oni koji se bave time u budućnosti, oni kod nas steknu zaista potpuno, da kažem, sva znanja koje su im potrebne bukvalno kada dođu sutra na radno mesto, nemaju nešto novo ni da vide. Naši inženjeri se javljaju na oglas bez ikakvog problema da sutra počnu da rade. Eto, to je, mislim, ono što je ključ. U tom dualnom obrazovanju imamo podršku sa stvarno industrijom, kako mi to kažemo, saradnju s privredom, i zaista su Schrack smo prepoznali kao jednu firmu koja ima zaista široka sutima, njihov portfolio je zaista ogroman. Kao prvo traju već, ja mislim da je 100 godina upravo proslava njihove ove godine, tako da samim tim već jasno je da nude razne rešenja iz oblasti
i komunikacija informacijnih tehnologija, ono što nas najviše zanima, i onda smo smatrali da je vrlo korisno i da je vrlo pozitivno da se sa takvom firmom naša škola poveže i da prosto imamo jedan izuzetno dobru saradnju u kojoj je i oprema njihova nama dostupna, u kojoj je i njihov softver nama dostupan, u kome, opet kažem, sutra studenti mogu zaista da se osjete kao da kada dođu bilo gdje drugdje, pogledaju opremu koju su se našli prvi put, sve im je, da kažem, relativno poznato ili, ne mogu kažem, apsolutno poznato, jer uvijek ima, kažem, malih promjena, ali mi sve svakako poznato, upravo zbog tih saradnji sa firmama kao što je Schrack, i koje nude jedan širok asortiman proizvoda, i ne samo proizvoda, nego i usluga koje naši studenti sutra treba da primene, uključujući i znanje koje su kod nas stekli. Schrack Technik je rešio da konkretno doprinese dualnom obrazovanju u Srbiji i iskoristi austrijska iskustva. Nenad Rebić kaže da i mi još moramo mnogo da učimo o tome. Činjenično stanje je da je Austrija dugo već u tome i činjenično stanje je da nama treba puno još savjeta oko dualnog obrazovanja. Mislim da nama niko nije ozbiljno objasnio šta je mi stalno slušamo dualno obrazovanje, ali definitivno Schrack će se potruditi i evo već smo krenuli, danas smo imali u 10 sati 3 srednje škole elektrotehničke i fakultet Nikolu Teslu, znači decu i studente s fakulteta, tako da smo sa njima za nas proveli 2 sata o tome kako se rade programi za crtanje, jer njima je to interesantno, jer to su programi elektrošema, i normalno nakon toga smo priredili jedan mali koktel za njih da se oni osjećaju velikim već inženjerima i ljudima koji su nama važni. Sigurno da su nam važni i sigurno da moramo sve da uradimo, ne samo Schrack. Schrack tu ne može ništa. Schrack može da da svoj doprinos, ali moramo svi da uradimo sve da ta deca ne odu više napolje, da ne traže bolje plate, da ovde im damo sve, ali mislim da sigurno da to možemo. Susret sa studentima je bio srdačan i veoma neposredan. Ja ću sad prvo da odem jednu tajnu. Ja sam danas naredio mom timu ljudi da ne dođu u odelima, nego su došli u farmerkama, došli smo u džemperima, majicama, košuljama, da im budemo približno onom oblačenju kako se oni oblače. Jer verovatno njihovi profesori i njihovi dekani su obučeni u odelima, tako da nismo hteli da ovo izgleda kao neki nedobog čas. Mi smo hteli da budemo što bliže njima i oni što bliže nama i trudili smo se da ono sve što smo im prezentovali da oni shvate, jer to je najbitnije, da moraju da shvate, da moraju da uče, da ulažu u sebe. Danas bez znanja engleskog jezika u našoj kompaniji podrazumeva se kad se prijavite da znate engleski. I onda je jedan šok kad kaže neko mlad čovjek, kaže ja ne znam engleski. Onda je to onako, još mi sada već u zadnje vreme pa mora da zna i nemački i engleski i tako dalje. Tako da to su sve neka ulaganja, neka školovanja koje oni neće sigurno dobiti od svojih profesora u onom obimu koji im treba za neko buduće poslovanje i zapošljenje.